Gumno Lionel Messi uong haswa ban yakun semifinals pat ka England. Shibit menmit ha kapor kat arlep WM. Kandai ka jingi kun semifinals ha gane ka FIFA World Cup jom ta usnam arjar arpendu rapdeng ka Argentina pat England. Bat kandai ru kasin ka ban nongkonge ya Lionel Messi ba un yakun persya ya ka England. Tikumba kadai kasin ka ban nongkong ya Lionel Messi haswa ba un yakun ya gane ka semifinals nakaliang Lionel Messi ulong kumne. Kandai ka jinglakai ka ba kerpang mentah kani kalong kesin ke ban nongkong bangan yakun persya ya ka England. Ngalayale kai persya ya jan baru kiri hendrai ompat ya ka England. Lionel Messi ulo ongru ka England kadon ya ka kenhun ka baklany ba. Kadai ka football powerhouse. Ka kenhun ka badon ya ka bor jinglakai ka bakrau. Ka badon ya ka bor jingnya terlibat ka badon ru ka jingkerman ka ba hepa ban yora ya ka jingjob. Lionel Messi ulo ongru ba uyaidon ya kata ka jing terang lene ka jingkwa. Ban yakun persya yakum kini kiliang persya ki baklan kamtam ha ka semifinals jong ka FIFA World Cup ka bangin sa yakun penkud Lionel Messi. Baro artali kini kitim lene kini kikenhun kilong kikenhun ki baklan ki bala jura teng ia ka 6 ladu jong ka FIFA World Cup. Ka Argentina da laisin kata usnam we kendai nyopra we kendai prapenreu bat arjar arpuar. Kat ba ka England kalora ha usnam we kendai ndu punreu.